Ada orang mengarang nanci. Sebenarnya udah mah senangnya iya. Ih, neng gelis-gelis di toilet. Keselan maksudnya. Tadi nyamun tinggal kurang digangguan teh ya. Kemari di kedua nih Tiara. Kayaknya masih kerinya nama. Jak kerja laga ke kami. Jadi neleun mana? Enggak lah, udah amat eta biang kalau dirinya pusing-pusing amat. Oh si Peng. Tapi Peng, aing sin ka manehna. Ja manehna beulitna serem. Oh gorila beneran. Jakun peng sia. Atuh lah Peng. Oh geus ge moal. Cukup kami berdua bae. Oh geus. Oke. Uning urang ateng si Indra yuk. Ayo. Ayo. Alhamdulillah, boleh main di cager yo. Parah amat yo. Aduh iya lembur arehe amat. Jadi tuh baturan asli hidup sorangan deh si serima. Kira hamrin eta budak balikna. Berarti siapa lah jadi pekit gue. Alhamdulillah, harapan kita terus andus. Sehatnya. Alhamdulillah lah. Mana budaknya? Kapos lah. Mana polisi ya? Maju mana ya? Ya, ini. Sia oken cager ge lagi itu nalumpangan bae. Nyain kering bae yuk. Lagi cager kuari mah. Manusia, seberang cager beda penampilannya ya. Beda lah kuari mah. Oleh kai mahnya. Bu. Saya dimarahin dia lah. Yang tadi anak kapos, aju magisia di dia. Beri saya kayak mahayu adanya. Ayo naon jeung di dinya? Ayo loba kue-kue buruk yuk. Gue buru parah amat ya. Aja lah di dia mana. Tuh, gara-gara baktiluan bakal mati. Jadi yang gagal bikin si Tiara lah. Datang ke kuari yang kesal kene banget kita ke baktiluan. Dendaman teu aing. Ngenyelkit be karena usus buntu ke jeung ampla aing teh. Tulen geus tiwar mah barare teh baturan mah. Tiara, kenaon? Kadeuleuna barete amat. Oh, pugu barare teh. Emang kisurina kemana gitu? Uncan balik teh pugu. Oh, kemana? Jalan-jalan. Di orang Ciseri jalan-jalan. Pantesan trok dulu di mana? Geus berapa kue ka dieu? Geus saya 2 minggu lebih maka dieu. Eta jalan-jalan apa keliling Indonesia? Kebelah amat. Oh, meureun kadoang nama. Asa sih lo duit banyak. Mantap. Besok mesti ngopi, tambah gorengan. Asa-asa dunia boga aing. Iya ya serangan berarti mah. Kolot garawe, sini jalan-jalan dan balik. Kira abun baliknya ke balamat eta tur sekolahan. Ini gol poe yang ngeluh bae. Kilo bae bahagia. Pas bahagia diganggu ku baturan. Karo plakong gua sama baturan aing. Nah, mending aing nge YouTube bae lah. Nge YouTube ku official. Kalau lucu eta jalan mana. Woi, ya, tumben sehari ya. Kayak naon? Aing yang naon dia beda jadi. Oh, dot urang main oke kabar saya mah anak kan ge. Deh, mana yang cager? Ke kemari alumpangan Malaysia. Ihonya. Emang saya tahu mana? Terus beli obat aing. Aju ke kemari sih ramen ke mana ya, tak?
Gua yang rame-ramean gen dengan gawe si Badin. Gawe naon sih? Ya anak gua anjing si Tiara. Eta dot si Badin ngeunaan jasa ketemuan si Tiara kalau putuy. Tajina mak waing digawean be. Ini, kata saya bisa nyau aja di ketemuan. Eta neng mereng si Kodir ka urang nasnya. Oh. Kodir? Oh. Ayo si Kodir kemana ya? Tinggal kono bereun. Kayak menaya mainna kami kalian yuk. Ayo lah. Ayo jurang mas siap. Oh. Geus sebut kieu. Apa deui nya? Dekat kebon aing dijual kumai. Terus aing nyaho mah. Itu kapan? Aing lah, marasal ieu mah. Dengan suasana baru. Ih, kedeu. Ya, parah saat yuk. Parahnya kira apa? Naon saduaan bae? Parah benar. Nanti saya nggak ganggu aing baik kedua. Aing main siri. Non, Cenah ge lamun duaan bae kayak nu katilu. non nuka tiru. Setan. Bisa setan ah. Ya, buset. Isi ulah ribet teh ka dia. Aung saya hidup di dieu lah. Yon nggak ganggu aing baik sedua. Kita senang. Lai. Panggil aku si Jablay. Wih, Kodir. Mana? Tuh. Orang gawean aneh. Kayak mending kami gawean bae. Main ka dieu, urang ka ditu. Cocok amat eta mah. Mantap tuh. Oke kan? Oke. Ayo. Amat sih ada. Aing karena gede diu, baju kabur bae. Selau. Curik betul. Ngambek bae di. Lagan dong nih mah. Bacing, bacing. Selesai ge. Dik anjing yo. Itu Ji. Baik. Aduh, aing kita di alam pangan bae yeuh. Teu jelas arah tujuan. Nyeur. Iya dot. Karena wes sewa aing ulin anjing Kodir be. Siapa aing? Oh, iya Kodir yo ngaradot. Oh, itu si Kodir. Oh. Eksa begitu dong non? Tos lasun. Saya mah dong kurap si Jai. Oh iya dot jajan mirip main udah langsung begitu. Begitu. Ayo, orang mah ya neki bae. Aing ulin kemana? Orang keluar lah daripada orang ngalumbuk bae di dia. Yuk, Dan kemana dia wak? mana kek? Yang penting mah happy. Ayo ke peng. Ayo. Peng. Yang ngedot ngepeng. Ayo. Woi, kedeu woi. Aing lagi tekan Zaria. Woi. Lah, video sih yang nangis mau tadi. Aduh, main kudu nerangkel nih. Nenek bae sih aku dua video. Video mah bagus aing yo. Aing kudu nerangkel nih. Aduh. Anjir. Video bagus. Nah, aing nonton nih. Woi dah, aing boleh di Zaria woi. Teu nyaho neng. Uku urang hayang ulin jeung eta baru dah. Ih, jelas Bati. Oh, sejelas. Ngomong menang tadi video capek ya orang. Kamu segera tiup. Emang neng lagi tuh ngaranna? Tiara. Oh, Tiara. Ada orang mengarana Enci. Seboleh udah mah senangnya ya. Ih, neng gelis-gelis di toilet. Keseleun maksudna. Oh, imah urang mah ngalalaga doang. Oh, mama ngaranna Enci. Oh, Tiara, orang geus lanjut nyangan barudak nih. Onggeus. Dadah.
Sialan dong. Teman lain baturan mah geus dipapas ko yang tiang pecina eta. Yang peci. Wow, pada botak. Maaf ya. Asa. Setan. Wis ya setana. Si gerak ke Edi.